دم باش تماشاواران دلال ji Washington'e ji stüdyon Deng Amerika em dîsa bi bername Kurdvizyon di ekranên Özgür Gün TV de ne. Di bername ve hefteyê de em ji mareka raporên ji Amerika û nîçegahanên me yên ji çend bajarên ji herêmê ji we re pêşkêş bikin. Temaşavan hêja dem baş. Di civîna li gel fermandarên leşkerî yên Amerîkî li Xesra Spî de Serok Obama got micarekî herê giring û serekê bû Amerîka li Iraq û Sûriyê tümnekirina Daişê ji roveya Serok Obama di demekê de pêk tê ku milîterên Daeş li Bakurê Sûriyê û li Rojava Iraqê de têk diçin. Serokê Amerîka Barack Obama li kombûnekê digel rêberên leşkeriyên welat piştrast kir ku şikandin û ji navbirna komalên çekdarên Dewleta İslamî yeke ji here erkên serekeyên hikûmeta welatên yekgirtiyên Amerîka. Dîsan ev derfeteke bû pêdaçûna operasyonên leşkerî dijî Daişê. Ev operasyon niha rêberatiya General Joseph Votel digel alîkariya Joe Biden. Em karî bi xurtkirina şerê Daişê li Iraqê û Sûriyayê dikin. Çekdarên Dewleta İslamî têne paşxistin, rêkên sereke ji aliyê balafirên hevpeymanan da li Raqqa û Mosul li hatine kontrolkirin û em wê givaşê zêde bikin heta Daeş bi temamî nemîne. Çendîn şikestin bi çekdarên Dewleta İslamî li Bakurê Sûriye keftin. Çi li serdestê hêzên hikûmeta Sûrî ewa piştevaniya Îranê û Rûsya û çekdarên Şîayên Iraqê û Libnanê lê tê tekirin yan hêzên opozisyona Sûrî û bi taybet ewên xudan piştevaniya Amerîka û welatên Rojava û deverên stratîjî li ser Tixîbê Tirkiye ji dest dan û naçarbûn ji bajarkê Qeryeteyn li Rojhilata Hemsê vekêşin. Ev pêşveçûne piştî çendîn rojan dit ji kontrolkirina bajarê Tedmir ji aliyê hêzên Serokê Sûriye ku hêla alîkariyan ji embara Iraqê bo Reqqeya Sûriye beriya Dêr Zor qut kirin. Êk ji egerên pêşveçûnên hêzên hikûmeta Sûrî li deverên li jêr kontrola Daişê nakokiyên di navbera çendîn aliyên opozisyonê û prosa danûstandinên aştiye û agirbestê ku Daeş û Cebhetin Nusre ne behreke ji wê re keftinê. Helbet ew vî şerî bikartînin. Hêzên hikûmeta Sûriyê li çend rojên dawiyê serkeftin li Helebê hebûn ku şerê herî mezin li wê derê dihate kirin. Li aliyê Iraqê leşkerê hikûmetê şerên xurt dikin bû dûrpêçkirina bajarê duê yê here mezin Iraqê Mosul. Leşkerê Iraqê dazanîn devereka mezina başûrê Mosul ya stratîjî û gundên Nesr kontrol kirin piştî şerên qayîm digel çekdarên terorîstên Dewleta İslamî. Li demê em derbasî vî gundî bûyîn çekdarên Daeş lêbûn û berrevaniyeka qayîm kirin. Lê qehremanên hêza heftê û duê şiyan şervanên hêlayekê yên van çekdara bikujin. Mosul û piraniya devera Sinna li Iraqê ji havîna sala 2014 keftiye di destê çekdarên Dewleta İslamî da. Hikûmeta Iraqê ewa di tengaviyeka aborî û siyasî derbas dibe dixwazit çekdaran ji welatî derbikin lê ewa pêdivî bi piştevaniya rêberên Sunne û alîkariya hêzên Kurda heye. Hêzên pêşmerge wê bibine behreka giring di van operasyona da û herwesa hêzên diyên parastinê û hevkarî digel hêzên hevpeymanan heye û ev hevkariya li ser astekî bilind e. Li dawîttirîn operasyonên asmaniyên hêzên hevpeymanan peyvdarê Wizareta Beravaniya Amerîka Pentagon Jeff Davis dazanîn di hêrişeka asmanî da kevne avahiya qunsilxana Tirkiye li bajarê Mosul kirine armanc û wêran kirin ku ji aliyê rêberên Daişê dihate bikarînan û piştrast kir ku Tirkiye haydar e û qayîl bûye. Hêrişên vê dawiye li pelçika zenga tirsa tîrûrê bi qayîmî li seranserî cîhanê lê da. û di vê heftiyê da rêberên pitir ji pêncî welatan li Washington li konferansa parastina navûkî li hev hatin û bû yekem car mijara şerê dijî terorîzma Dewleta İslamî di ecenda civînê da bû. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. Temaşavanên hêja wek beşek ji peymana navbera Yekîtiya Ewropa û Tirkiye koma yekeya pelaberan ji grava Lesbos ya Yunistanê ji Tirkiye re hatin nîşandin. Beramber vê yeke welatên Ewropî jî divê hin pelawxezên Sûrî qebûl bikin. Ew rapora me li ser zibarandina pelaberên Sûriye.
برپرسین کاروبارین کوچبری و همولاتی بونین اوروپی ل ترکیه بون جبو جی بجی کرنا رکفتنا یکیتی اوروپی لگل ترکیه لدور کوچبر و پنابران کو روجا دوشم ترکیه یکم گروپ جی یونانستانی ورگرت وکو پارک جری کفتنی. پیودارا آجانسا سینورین یکیتی اوروپی فرانتکس ایوا مونکری یکم گشتا وگراندنا وان یونانستانی وکو گشت که بریکوپیک وصف کرو دیار کر کو پرانیا وان کوچبران داخوازا پنابری نکرنا آنجی داخوازن وان هاتن رد کرن. There were 68 migrants on one ferry and 63 on another ferry. لسر پشتا گمیکی پهتیری 68 کوچبر هبون و لسر یادن جی 63 بون. پرانیوان جی پاکستان بون لهن کوچبر جی بانگلادش جی هبون. افسرین فرانتکس لگلوان بون. لآلی ترکیه لباجاروک دیکیلی نوبدارین دریایی کم گمیا گهشتی پیشوازی کرن. گمیا یکم جی گراوا چیوس گهشت یا دیامو سیم جی گراون لیسبوس و ارتورک گهشتن. برپرسین حکومت ترکیه گوتن جمارک پرکی ما سوریان دناوان کسین و گریایی دابو. حاکم ولایت ازمیر مصطفی توپراک ده کنفرانس که روزنامه‌وانی ده گهشتنا یکم گمی را گهاند. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında akdedilen د چارچوبای وی رکفتنات نوبرا یکتی اروپا و ترکیه دا لدور و گراندنا کوشبر و پنابرین کج ترکیه در باس اروپایی بویی جروجا 20 آداره و ایرو دانی یکم جوی پروسه تیج بچگیرن لور لدکلی و هر وها ده جور جی درکوه. لگور رکفتنه لبرانبر وگراندنا هر کوچبر آن پنابرکی کوب آواکی نروا آنکو بریا قاچاقجیان در باس یونانستانی بویی دوی اروپا پنابرکی روا ورگیره. افجی لآلمانیا بربچاو دبه. لباجار ناوین آلمانیا هانوور کو 16 پنابرین سوری گهشتن وکو نیشانا جیبجی کرنا ریکفتن جالی اوروپی و. پیودارا نویسینگه فدرالیا کوچبر و پنابران کورینا ویچر به خیرهاتنا وانکرو نیرین کوان تیدا خو آماده کری شیرو وکر. بێگومان ئەو پڕ کەیفخۆشن ji ber ku diviya bû ew hemî jiyana xwe li Tirkiyê di demekê Kurd da bipêçin. Wan hefteyek hebû ji bo vê yekê. Diviya bû ew îro sibaha zû, pir zû xwe amade bikin. Geşteka geleka dirêj li pêşwan e û niha ew çaverêne ka çi li benda wan e li Almanya. نه تنه لآلمانیا بله لهمی ولاتین اوروپا او دی درباسی جیانک باشتر ببن لگور کمیسیونر اوروپی جبو سیاست هریمی کورینا کرتسیو. We have now more than 1 million refugees in the European territory. منها بيتري مليونك پنابر لسر آخا أوروبا هنه. چل صدشوان جنو زاروكن. 10,000 زاروك بي خدانن و اوه اجبوما خما يكمه. ام دكارن آليكاريا وي خلقي بكن. وان زاروكان. داكو جاي خود جواكي دا ببينن و ببن خودي باشروش لأوروبا. من گلك پروژه هنه. دوی ام پشگیریا وان بکن. دوی درباره دا من سردانه هن پروژه کرد لبرلینه، لأثینا و لپاریسه. اسپر کیف خوش بوم که پروژه ما جیانوی خلکی پیش بخن. اف خلکی که دوزا جیانکا باشتر لوردکن. جیانکا کل ولاتی وان جوان را پیدا نبو جبر شرو کشتنی. لوما وان خوا و زاروکین خوا آویت ناو مترسیان و بون بارکی لسرمل اوروپا که هول ده به هر شیوه کی چاره کی جکریزا وان را ببینه. صالح دمیجر دنگی امریکا. سرکوماری ترکیه رجب طایب اردوغان لواشنگتن بیشتر جوینا اولهیا ناوکیا 2016 بو لدا خفتنا وی لانستیتویا بروکینگز راستی خو پشاندن هم جالی رخصتن سیویل وک امنستی اینترنشنال هات هم جی کردن لامریکا بهتر آگاهی راپورت مصطفی جردیه. پنجی ولاتن جیهان لواشنگتن د زیروه اولکاری ناوکی ده هاتن باهف. سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان جه یکیش بجداران بو. سرکومار اردوغان د بشکیا سردان خود ده بجدار سمینرک لانستیتو بروکینگز بو. اوکو لسر پرزگرکن جیهان او ترکیه 2023 لانستیتو بروکینگز برسوا چند پرسنت دربار روزنامه‌وانن لترکیه هاتین بنچافکرن دا. Ama ben özetini vereyim. Özeti şudur. بله از دی به کردی بیجم. 52 کسین هر وکی روزنامه‌وان تین ادعا کرن د سر دا بیجم به تاوانا ترور تین تاوان بار کرن و گلک تاوانین دنجی لدجیوان به محکومیت هاتنه انجامدان. او محکومن نگرتینه نجی دستسر کرینه. جوان کسین هر وکی روزنامه‌وان تین ادعا کرن 7 کس گرتینه و 4 جوان به اندامتیا PKK تین توان بار کرن.
هفدیتنک نفرمی دناوبر سروک اوباما و سروکومار اردوغان دا چبو اوباما دبیجه من مجرا روزنامه‌وان لترکیه روبرو اردوغان را آخافتیه. ترکیه هوالبندکی ناتویه. ترکیه هوالبندکی می گله گرینگه د شر دجی داعشه ده. گلک تکلین می استراتژیک بوان رهنه. من روبرو افج ویجی را گود. هنتش لترکیه رو دادن ما خمگین دکه. از پشتگیریه که مازن دادم آزادیا چاپمنی و دموکراسیه. او آوائه که ترکیه نزیکی چاپمنیه دبه بو ترکیه گلک خرابه. دمکو سرکومار اردوغان آخافتنا خویا لانستیتویا بروکینسه کر چند گروپ در و بو پروتستا کرناوی و به پشتگیریاوی کومبون. The Erdogan government is the biggest supporter of ISIS. حکومت اردوغان حکومت پیشیه کو پشتگیری داعش دکه ام دخوازن دنگ خو بلند بکن دا پشراز بکن کو امریکا گهداری دنگ ما بکه و پشتگیری ما بکه دا کو بمب باران کرنا لسر باجارن کردان بداوی بین دوی زورا لسر جنن ما زاروکن ما و گل ما راوسته. Biz burada dünya lideri Erdoğan'ı karşılamaya geldik. 2.700.000 ام هاتنه پیشوازی رهبر که جهان طیب اردوغان بک. او کسی ملیدی پکیکه پیدنه و او دجیمن. او وک ایشی دی تروریست. ام جی وک حوالتین ترکیه لدجیوان راوستن. ام لیره پیورا خوایا والاتی دکن. I am here to protest with many different groups. ام چند گروپ هاتن ور اردوغان پروتستو بکن. مروف تیم بریندار کرن و تیم کشتن. ام لورن بو پاراستنا مروفاتیه. اردوغان بر پرسه کمکوژیا لسر کردانه. داعش و لسر جادن مبن جبر کو اردوغان پشتوانیا واندکه. سرکومار اردوغان پشتی آخافتنا خویا لانستیتویا بروکینگسه بو وکرنا کمپلکسه که او کو مزگفتک جگنافدهی چو مریلنده. او رخنه این خوین درباره آخافتن نامزدن امریکا کر. Ne yazık ki Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlüğün مخابن لیره لدیجی مسلمانان به تحملی هر دچه بلند به. گلک بالکیشه لهفرکویا لسر سروکاتیا امریکا هندگ نامزدین سروکاتی وان نیرینان د پاریز و ام لبروان گلک شاش مانه. سردانا سرکومار اردوغان گلک آوای دنگ در خزد واشنگتونه. روش آلوزیال روشلاتا نابین، گرتنا روزنامه‌وانا و شهر دناف ترکیه باندور دانیل سر سرداناوی. مصطفی جار دنگ امریکا. تماشاوان هجا دریه مرشد پناره که کوبانه استروجه به هفدور گرده ده دمک درنجه که گرتیه و اوجی باندور که نینی لسر جیانا همراتیان دکه. کاملا تیریش یا استنگبران لکوبانه بانگ لکاربلستن ترکیه دکه که او دری جارکدن به بکرن. محمود بالی او راپورت کوبانه شاندیه. سازین جیواکا سیویلین گل کوبانی دخبتن د داخیانیا که دا لبر راگهاندن گرتنا دری کوبانی مرشد پینار و دری سیمالکا ین جبو آلیکاریا مروواهی یا جروج آوای کردستان را ته بکار آنین پروتستو کرن. ام وکو سازی ریخستنا جیواکا سیویل ای هندر وان هلوست و ریبازن لدجی جیواکا سیویل و آرام شرمزار دکن و وکو نیارتیا گلان دبینن. جبوی کو پیشی لوان کریاران بگرتن ام بانگ کمرووی لرایدارن ترک و رایدارن حکومت فدرال آباشوری کردستان دکن کو زوترین دم بریارا بطال کرنا دری مرشد پناره و دری سیمالکا راکن آلیکاریا مروواهی و پیدیوین جیان روزانه دری مرشد پینار را در باسی کوبانی دبه. لعف بویا دمه دری جعالی ترکیه و هاتیه گرتن. سازین جواکا سیویل آنین زمان گو گرتنا دری کاروان آستنگ دکه. جبرگو همو پیدیوین گو ددن ولاتین کوبانی دری راتین. و دری هنی هاتی گرتن تأثیر کپر کاری مکریه. کونی که ام حاجی عکازان و کرسیانن. اسحاق بوزیر ریوبر سازیا کوبانی یا آلیکاری و گشکرنی دیار کر. گوگلک آلیکاری جوان را هاتیه و لبر دری مرشد پینار و دری سیمالکا هاتیه راوستاندن. ها طيبات برتشنا معنا داري دا ساكنة وهناك تجتمع هنا داري سيمالكا دا ساكنة ده حزر اسفنجي ما هي ده حزر بطاني ما هي بيستروج داري سيمالكا دا ساكنة نهلا نعم درباسي كوباني كان كم ياردميل الملاب براو
اف بیتری دم مهبون گودری مرشد پینار گرتیه او جی باندورک نباش ده سر جیانا مروان یا روزانه لباجار کوبانی. محمود بالی دنگ امریکا کوبانی. ev çend proje dünya bi belgeyên Panama mijûle ku li ser înternetê de hatine belavkirin, li gor van belgeyan hevalbendên Serokê Rusya, Çîn û Sûriye her wiha kesên navdar wek Mesî, pereyên xwe di bankayên de li Panama veşartine ku ev bacayên wan pera nadin, hûrbûnê di vê raportê de ye. Li paytextê İzlandayê Reykjavik bi hezaran protestvanan roja duşembî daxwaza îstîfaya rêberên wê welatî kir ku gelek ji wan gumanbarin ku ew bacê nadin û sextekariyê dikin. Ez bi tenê rexnê li gendeliyê digirim. Serokwezîr parên xwe li tertola veşardîne û diroyê jî li ser diket. Her wisa wezîrê darayî jî direwan diket. Sebaret bi desthebûna wî li kompanyayên veşartî. Hemî li vê çendê bêzar bûyne. Rojnamawanên lêkolîner dibêjin belge nîşan didin ku çava saziyeke qanûnê ya Panamî bi navê Mossack Fonseca harîkariya mişteriyan ji bo paqijkirina parey û sextekariya bacê û ambargoyê dike. Serokê Panamayê Juan Carlos Varela di nav serokan de li pêşî bû ku roja duşembiyê soza operasyoneka lêkolînê li dijî wan skandala bikin. Em hemû alîgirê şeffafîya sîstema finansal ya welatî ne, ne tenê li welatê me. Li hemû welatên cîhanê jî em hemû lêkolînan û çapemeniyên ku sîstema finansal ya Panamayê û ya cîhanê diparêze bi keyfxweşî em pêşwazî dikin. Lîderên Fransa, Almanya, İspanya û welatên din jî lêkolînên xwe îlan kirin ku mîsûger bikin xizîna gelê wan pare winda neke ji ber dan û standinê sextekarî yên welatên dî de. Nûçegihanê lêkolîner Will Fitzgibbon ji bo dengê Amerîka ravekir ku encamên paqijkirina perayan dikarin bibin sedema windakirina mirovan ne tenê dahatên bacê. Destpêkê dema dixwast li dosya binêrîn em rastî navê kampanyekê hatin ku navê wê Wezareta Xezîna Amerîkî de derbas dibe û wê petrol û enerjî daye hikûmeta Sûriyê. Wek em hemî dizanîn Sûriya bi bombeyên bermîlên agirî di çendîn salan da kuştin kiriye. Vê kampanyê jî ji derve bejdariya wê kiriye. Ev ji bo min mînakek zelal e kanê ji aliyê her du cîhanan da çi qas qurbaniyên nedestpakiyê hene. Fitzgibbon got ku belge daxwazên taybet nîşan dike ji aliyê kes û hindek şirketan ku Mossack Fonseca ji bo wan şirketan li derveyê welat ava bike bi niyeta taybet ku kêmtir bacê bidin. Saziya qanûnê ku taybetmendiya avakirina şirketên Shell heye înkar dike ku wan sextekarî kiriye û dibêje belgeyên hatî îlan kirin şaşin. Çeta Özel, dengê Amerîka. Temaşebanên delal piştî jenosîda Daişê ya ser Kurdên Êzîdî bi hezaran kes gelek êş û dijbarî dîtin. Li herî pir zarokên Êzîdî bûne mexdûrên wan kiryarên howane. Li kampên ku Êzîdî lê dimînin ji bo zarokan jî navendên taybet tene vekirin ku birêya fêrkirina lîstok, stran û çîrokan jiyana wan zarokan bene rêngîn kirin. Kawamer çû seredana yek ji wan kampan zarokan ku rewşa zarokên Êzîdî bîne pêşve. Karasat sala 2014 bi serê êzdiyan hatî ku kiryarên nemirovayetî ji layê çekdarên Daeş ve bi serê Kurdên Êzdî encam day bêguman bandora xwe heye li ser derûnê zaroyan. Lewra niha li piraniya kempan senterên zaroyan hene ku têda fêlî jenîna mosîkê û gotina strana û herwesa rahênanên werzişî lê dikin. Em bîriya hevalê xwe kiriye ez tême vê derêz gelekê kêfxweşim û مدوی استرانه دنامه و تشتا دنامه استادمه اگلک شمارات قنجن و استرانه وانه دنامه تیما وریدت می خود بارینم استرانه دیجم و رسمات چیدکن و استادمه الگلمه گلکت باشن ذارك الكامبا يعني أم ناتنا الكامبا متنا ردي أم شغلت بيزنا كنا ما زين بحلمنا تشتهامون. إن علمتنا شلون؟ إيه أدوركا وتشتهوا. زاروين آواره همو دما بيريا جهو وارين خواهد دكن. لورا ماموستاين سنترين زارويان وصابو دنگ أمريكا ديارتين کو فره پتر پیتدان به اوان سنتران بهتا کرن.
مدي زاروك محتاجي سنتر عينه سنتر ترفيهي مجر تشيكن سنتر الترفيهي جر هادنا تشيكرن هادنا سنترا وكون بينيجي يعني كيفان قال لك هاتي يعني اختك زاروك كتا ازمه كده يعني بيتر استهداف اوي ازمه صار زاروك هيا ضحايا هر بيتر هر زاروكن وقتك يعني تشتكي وصاب سري هات اكيد محتاجه دعمك يجي ربيته اكرن شي معنوي به شي مادي به شي نفسي به به هتا گوتنکو زارو پشکوجم پاشا روژنه لورا هرج دسپیکا دامزراندنا کمپین هرما کردستانه جبو حواندنا آواران سنترین زارویا لحاتینه دامزراندن داکو دیمنین کارساتا شنگال جبیر بکن و دست به جیانکا تازه بهتا کرن کاو عمر دنگ امریکا دشتا موصل کمپا ایسیا جبال شارع سوري قالك عبوريفان فابريقين خو لباش تهشتنا ونها لهرما افرين ده فابريقين نو اوادكن يك جوان جي فابريقين صابونه يك و اف كار قالكي پیش ددچه بيامره ما امنه مستول افرين چو سردana فابريقا كي و اف راپور جبوه چيكر چيكرنا صابونه غاري باوايكي بالكيش لعفرين پیش دكفه پشتی کو تنه با آوایی کی دست پیکی دهات چکرن نها زیادتری 25 کارگهن پیش سازیا صابون آغاره لعفرینه تندیتن پرانی آوان لنفسه شراء و رجوتين بلاف کرن مصلحة الصابون جي المواد الأساسية جي خيرات دوري زيتونية حركي دار الجامعة الفرادبة وحركي دار الجامعة جيتي خوستن جدار فرجماتي خوستن وطبعا محافظات جديدة جماتي خوستن لأنه منتجي ما هود بيلكرن هود خوستن دولة أوروبا ده دولة الخليج ده دولة تركيا ده صابين جبيرينا آوجگهن زيتونان و هن مادين دن تشكرن جبركو آلاون پیشکتی تیم بکار آنین هجمار کارکران ده کارگهان دا هندکه و جبر بریناریان هنک آستانگی دبن بند جبو کرینا مادهان هر وها فروتنا صابونه دچنن تینن مکبازه جه چوب دردک هفه چوب جه تینن معمله برینه دعصرینن به ضغطه و کروسینه و شوای بجه دردخن زیته مطراف دردک هفه دیوارته جامعه و داره حله موادی ما پرشاتن ته گرانته ریک سلمان قطن ریکتننا و در حسلی صابین دیش هم که در حسلی صابین شاتن ایزوت نور که داره دستی ماده دمینه یعنی موادی ما تیجی بهایا تیزانی کو پارێزگەها حەلەبێ لە سەرانسەری جیهانê bi çêkirina sabûna غارê dihat naskirin. Niha piraniya kargehan û karkiran hatine Efrînê û cureyên herî baş ji sabûnê ji bajarê Efrînê derdikefe. نحن بالاساس شغلنا بالصابون غار المعطر جي سريده كاري ما تشكرنا صابونا غار يا ببهنه تفي زيتا خرستيه و بنجاري سرشتيه كارخانه يا ما يا سركي لحلبيه لسر كيشه و استنگيان جي لام هينا في كاري بردوام دكن دولاتي خوده و اميل فر بمينن طاقو ام برهمين خو بگهنن سرانسري جهاني هێژایی گوتنیە bi serkeftina projeyên pêşsaziyê mîna çêkirina sabûna غارê li Efrînê. Derfetin pêşketina pêşsaziyê li herêmê pêş dixe. Her wiha aboriya herêmê baş dike. Emîna Misto, Dengê Amerîka, Efrîn. تماشاگران دلال لجهان 285 میلیون کسین نابین آنکه کار و دیتنا وان لاواز هنه که او کس نکارن بدبیت جهان ببینن و سردنا مزخانه نافدار بکن. یک جوانگران امریکی هول داده که جبو وان کسانا برهمن به همپا ین جهان کل مزخانه نیویورک دن نشاندن ده فرم 3D ده آماده بکه. ویکتوریا کاپچینسکی او راپورت بالکش جباره آماده کریه. رومیو ادمده کسکی کوره گود تمنی 2 سالی ده رونیا چاوی خواه وندا کریه. لی افتشت نشت گو جیاناوی راوسته. او چو کولجی و بشی روزنامه‌گری لور قداند. هر وساجی فایلین دنگ چیدکه ده درباری نیویورکی. او جیانی به هستی خو نازدکه و دپلینه. از فاناتیک مزنی سپوری ما. از حزج فوتبال دکم. از برای دنگی سپوری حس دکم.
از حزش خارج دکم و برای طامه از حس دکم. ادمید نکاره برهمین هنری ین لباجاری نیویورکی باش ناس بکه و تی بگهیجه. و صابود دماسر داناوی جموزخانه هنری ره به پیرکا خوره. از شم جه که او دست من چو سرتشتکی و نشکه و ادربی دست بکر. نو بدرک به بس هات او دایی که من گلک شرم که او گود ببوره او گوره. فوتوگرافری بری یک کووارا لایف جون اولسون ریک پیدا کریه داگو برهمی لیوناردو داوینچی و وان کوک تیخ دست ادمید و کسین میناوی کور و هنری بوان بده ناس کرن و حس کرن. استی گهشتم چه قاسوینه بو من گرینگن تشتی وان هشتی از بکم و هشت کو از هزر بکم او جبوی کور چیه کو نگه هوینه یان. کامپانیا اولسون 3D فوتو ورکر وینیان جبر تابلوین اورجینال دگره و به تکنیکا سیکوچه جارکدین دا آفرینه. پیشی تابلو تسکان کرن و لسر کمپیوتری به پروگراما 3D جنوه تیچه کرن. پشتره دکوه ماکینا پیکرسازیا دیجیتال و ساوینه اورجینال لسر روی وی دخن او کار لنیزی 4 هفتهان ددومینه. نیهال ارکان د 6 سالیا خود جهر دو چاوانده کوربویه. نها بو جاره که او تابلویا مونالیزا یا لیوناردو داوینچی یا ناسکری د پلینه و پی هستی آرده. Her bottom lip like little. لبوه یا شیر گرووره و یا جور هنکی بله. هر ساجی تابلویا نافدار یا به ناوی واشنطن دلاور دربازکه گوبرهمکه گرینگه د شورشا امریکا ده. Like I was saying earlier, او تشتک من چجارا بری نبیستی بو. اب توایی تجربه نویه بو من. سپاس بو تکنولوژیا نو یا 3D بو برهم دانا هنری. دبه گو دمک نزیک ده همو برهم هنری لموزخانان به وی آوای بین چکرن. داگو شانس بده کسین کور کیف خوشی جبرهم هنری ورگرن و بوان هستیار بدن. لقمان احمد دنگ امریکا. تماشاوان هیجا نها امی ببن لفستیوالا و بنا گولین دارین گلیازان کو بناوی چری بلاسم تین ناسن لپایتخت واشنگتن فستیوال نشانه دسپیکا بهاری و بملیونان کس تین واشنگتن کو اف داران ببینن کام دمن خوش جوی فستیوالی تماشا بکن اف بویه بهتری 3 سالان بملیونان مروف تین واشنگتن بو فستیوالا بشکیوینا گولین دارین گلیازان آنکو کریس کو بناوی چری بلاسم تیزانین Washington D.C. a beautiful. ایرو روز گلک خوشه لواشنگتونه با گلک دجوار و خوشه همو گلن گلیازان وبونه پلین گلان دفرن. فستیوال نشانه دسپیکا بهاریه. We're here today because we both live in the city. We have the day off. ام ایرو لفرنج برکو ام هر دو لناف باجار بون و ام هر دو والا بون. لو ماما گود که ام ایرو هرن چری بلاسم ببینن. ایرو گل قربالغ تنه و ام دکارن گلن چری بلاسم ببینن. در سال 1912 ده ژاپنیا 3020 دارین گلیازان بو دیاریک دای امریکا وک نشان دوستانی و بو وجاندن هوالبندیه ددمکی کو دیپلماسیا ژاپنیا امریکا نو دست پیکری بو ایروجی 4000 دارین چری در دوره پارکان اجتماعی لی واشنگتن برنگین سپی و پنبه دخمنینه و در فتک ده مالباتان کوزارکین خو بینن بو فستیوالی کو جیوانیا و به تنه بو دمه ده روجاندمینه. Children loved it. We made couple of rounds around the cherry blossom. ام دگل زارکن خواه جبر چری بلاسم لورگریاین. اف باجاره گلک جانبویا. گلک جانه دمه پلین گلان جدارات کفن خار. تایبت زارو گلک بکیف خوش دبن. Cherry blossoms. دنارینا من دا کومه بستا چری بلاسم هاتیه گوهارتن. نها چری بلاسم بویا وکو سمبولک جبور و نجوان واشنطن. تشتک وقت خوزایی نکاره مروه بینه با هف و چری بلاسم جی لپایتخت واشنگتن پرنگی مروان تینه در که برنگ و بهنین گولین بهاری که خوش دبن روکن اشک دنگ امریکا نهاج بره خواه بدنا چند دیمین خوشکیین هفکاره ما یحیی برزنجی که جی فستیوال بافروکین واشنگتونه که ایسالیا بینجیان توماردگه تماشاوان اجا ابدال اجرا بيجين ناشونال مول جيك كونغرس امريكي ومزخانه واشنطن و هر وها آواهی بلند که سر پرای امریکی $1 امریکی هی ناشونال مول دل واشنطن هر سال فستیوال بافروکا تکرین مالباتان دو زاروکا خطین بافروکا بلند کن دل زاروکا خوش دکن براستی هم وبونا کرازا و هم فستیوال بافروکا دیمن خوش دکه با واشنطن و که هونجی دبینن گلک زاروک تایبتی کفاخاتینن ام هویدارن که هونجو کفاخاتینن
تماشان هیجا ام هاتن داویا برنامه ایرویا کردویزیون ام بهبینه کو برنامه که بدل وبو هن دکارن رخنه و پیشیان خود نرا بشینن بریا ایمیل تویتر یان جرو کلمه یا فیسبوک حتی هفته بی بمن بخشیده جدنگ امریکا لواشنطن بخاطر و دم باش